guys. Yan. Yan. Guys. Buksan natin. Buksan natin. Yun. Ilagay natin ang sibuyas. Pakulain natin. Palulutuin lang natin guys. Buksan natin. Yun. Lagay na natin ang tuyo. Tuyo guys. Natin guys ang ating adobo guys. Oh. Yummy yum yum. Guys. Ayan siya guys, no? Tigas pa siya guys. Pero may anti guys. Tigas pa. Natin guys. Ayan. Ayan guys. Oh. Yummy! Luto na guys!